yeto asoma wonti na adomonline.com myjoyonline.com any.com ni nyina de wo ho no ye bebobo so e de ama de bo krata ne so aye krado afiama kwata makro ne kwasinsia enso atna se ahwefo nyina ye mamache we share Facebook a ye dase ewi abo anasa ade asan anasa onso ade achenwa ejia no nyina bi na waje so sa e de amaye kwasini afiampa mcha me mamache lady yejoso apom yeah. Ade achini na can no complaint. Who complain so aye? If nyina shame. But you say? Fa nyina shame na say na nema bo no kokko ne de. Isi emu ya na de be hye. Efe enyu ana wo nya akra. Na sa woni nanam. Ti catch and direct man. Nema bo kosoro. Nema bo kosoro. Na sa woni nanam na ya hu no. Efe nema bo kosoro. Ya me ke wote. Nema bo kosoro am de mo ye na kufu da kufu da. Ebi wo ho a edwefo no mu aye o ya no wo o ka 8 van no hia na mesre wo na ya ka kire no ebi ya na mpanifo no omu mmie na ni so ye nkire no say dey ba boy ntina wo hu the director wo do hu say why you less busy kaka but we na ekoso ho no watie da also no. Easy. Because it's a matter say week here we are to ashanti boom. Aye, 19%. Yes. Now man for so say be start Saturday I say. Mind the moment you be can na start. You see, e to be sure. And no na can was about communication, engagement. Ye penifo anything memo for engagement e wo form. Ye can also man can yes I no correct. Transport minister only control e wo ka bia so. Me na mato me car and am say mo fro me car mejo 10 cedis on fra e wase the way aban ni control e wo kwan obi fa so eto eye ne fam ngo ebom sanity but at least who se fam ngo buo entumu no ekọ dollar no air rise and I expect say at least ka transport minister at that time or sector no obe frɛ a driver union ko no akwasi mpata me say wa ho e wo ho yeah na tip edika Aika. So omushia oko Ghanaian Times space 19% 17 na ai ministry ni shia and omo adwene ho ministry ne transport stakeholders ni nyina shia and omo agree omo see if you best start Saturday na make so asase no and na make say mpanifo no omo shia ba ya na ye na ye wa kire se workers anase say no and ye ntwen because ye se joada ada no obi ahye ne de ase the first obi ahye ne de ase no sa afi Monday ne ma obi ahye ne de ase eno na ye problem no ba se mpanifo ahia ne de omu hia e to ko pay 17 ho no mu da ho na ene ya ka ne se ma mfa no hia ase for you so de no hia ase na ne enti no sa pay 19% 19% yes transport fares up by 19% na no public ne so are react if you say percentage na no ding e wom se fo obo no yatoto mu de na so ye sika no bia ni ho a yatoto tumu enti se ohwe no nko na okukuru de 19% na ne ya ha adwenti ko pay 17 honom na wom se yi kasoa e wo he kura pay 17 na ha nti Ghanaian Times te se charging fee no they say 9.40 pesos a year from Kasoa to Circle. National Kakane no a year 7.50 pesos. And every 7 cedis called 9 cedis. Yes. Inti na ebe kakra from Kasoa to Circle no. I have 10. I have feel kone we no. Inti ho asam no. Na ayi ayi VIP dey yes say Accra to Kumasi. Say 100. Na 55. Yeah. Say abeye 100 Ghana. 85. No be so do the buy and say the same ayi me join kwasi. The same Accra to Kumasi a 85 VIP CC ano. Also free say Kumasi say back say 100 cedis so on say ayi omobas le gumu ahodo. Ampa ya kan nyina VIP. Enye ni nyina anye the same. Sizes ni so different. Ejem so mo wo say executive say executive ni 100 Ghana and I call show no. Anya the show no but a seat no. Yeah ma make say ni e content pa. 100 no. 100 Ghana de no yeah. Obetimi a relax no seat 85 Ghana de no so. And double de no. And 100 near one seat. One seat at one side there. Obenya double so the other side no.
Nti prices kwasi wa communication na o ka ho asem ye de bo ne beto ho no hwan na ekire mu akire hwan ya nkire say bia we no na efa sei na we no na gi sei asem o but see ye kan so edwere fo so mu akakra me de bia fiam say at least at this time a free man penny so be pim the last person ye nyina decide say be sacrifice at least a little percentage of our interest. A little percentage. Kwasi enra kromo ayehye abena brafi ekoye wo ayi agbugulosio sekantamato. Woman ba ko oton ayi. Wo hwe an store ne so pa emo ne anwa ne bi no. O say se ono wan fa bi anto so a esan se on kokraye no kan ha ne papa. Na so ne nyonko a oto an so wo store ne so no. Ono ne de ne bo fo monti. Sa ne nyonko no kra beto afiri ono ne ho. Eno so yasemo. Na wakwa akoton no sa bo. Obe no so pe. Enti ene ono so de beje sa. You see, at the end of the day, Ekufuado de oti ho, but yeno. Yeno. Na yepe. Ensuo 5 Ghana cedis. Ensuo 5 Ghana cedis. Hey. Ensuo. You say you better do kula beba. Oh, he said there. Kula no kra o de ba. Ensuo na obu ofie no. Ensuo ben kra na ebu ma. Ensuo na no so kra na ebu fi tap nim na e ba no. Ensuo ne yare. Nti akukudura wani tuemu wo ehina kon nim na ade benom no. Eno so kra nim. Ba bottle no de aya na ya dwuni mu no ya cycle ye ho say eye bottled water ne de ye super fafidie mu ye. Oh. Kami na kagala ne kasa. 5 Ghana cedis. Ensuo. Ye be ko penny de penny no a se wo ba no ansuo wa no an so ne so na fa gu bottle mo sha ne ma na efia ma refi se ne no an so no gas no ne bo no so kosoro se wo de ECG so na eno a electricity no so ne bo no kosoro eti sa ne ma na ne bo no kosoro mi hwa ensuo na nkasa so kra na wutu aka na enye no ne bo so kosoro mi hwa ye se ye no mu nsuo ye no mu nsuo mo na wo no mu nsuo ye kidney nya ho de ya de eno nsuo na ko 5 cedi tu ko ton nsuo 5 so beto wiane se bi my onisio oni ensubonten de da ho but wa bomode ama ponsuo no wa ye bibia fa ho ma esom ne nkrofo ye won subonten bebre beto nsuo 5 Ghana ye beto de ye pe ye ho ana ye nya na dwane ye koto sei e kana mu nti a dabi na ya say ye wo fom na e kan ye oh yeah odo no wo so no ska ebi mu kra to no okọ hotels akese ye a ebi ye be 20 cedi otimeto ba wa dwene de owo form no so hu nti na obekọ yare bebre no sebi o ehiafo wo mo ani bi o mo na sa yare akese ne chewo because oni bi nti ensuo bi anya bi onimo akoto wonum ana wakosa a wonum because wo tumi afford nti onwene akire no ho na ya na wure fi se da bia no wo ma ebenyini ne wo mo so aba da epe e serious o e bad if you want we no say 90% there omo fotrotro ni bi omo file hwe no ma me bi ni bra bi o ha wo da ku bi o ha nanka ubehu se bia ye say omo a eye mpanifo no o say ebi no munya mpanifo so omo ye nsamoni o oh yeah hwe obi ni dibre bia o hia no kra hwe a wo manache na so de wo ye ne sika onya ne dako no you have no idea oh yeah ebetumi a mpanifo ko na de bia ya target mo no so ebi kra mo nim ho ebi so amonim ho bi no dako bi wo ho a mo mpaake na ke ye nam krom ye hu mu de akese ne pempem mo maye kwan no mo mfo trotro ni bi mo ntie de ekoso wo trotro mu mo nkodwa so mo mama ho be na wotwe da bia kodwom mo fa fitire ho mo ntie boys no circle ho mo kone nam ho bi mo ko kantamanto agbagbulosi ho mo hwe wo mo epen a truck no wo mo eso anem mami mo fi mami no ton koko wo gata ne ho mo ko gina ho mo ntobi mami no so ton koko nte no feel free ko gina ho ko tobi mo hwe me say de wo hwe sa anem no hwe so obi kura ma tata mo fie posh na che dodo mo fa lungu no ne gata ne mu na mo hwe obi be ye kura no a ye nipa ahe enipa wo de se be 10 kura so mo ya so kasa wo ko wo offices akwa apply ade na wahunu nkofo nsam a watie na obi tie kire ho kasa ana nwoma ona ayo na aba be yo mani afia ye ko benkro mu a we can se o matimi me say na no ime mrase bedwafo no omo ye ahe NPP MPs no
over 80 no ekeka wo mo ho no emuaya ba say mo mama na awotwe miensa enka ye Ghana ha wate abakosem da say incumbent government pa onu ankasa ne MPC say ade we de but oka ye na ne moya ba say me say mo mama na awotwe miensa fi say ye ntutu ye nyina nkran ne mu ntutu nkran ne say ye kɔ bankroma enipa du ekɔ because ye tete ewiase onipa ba akofo na timi ko hu bibi na wa be kire na obi asua enti say nipa du no kra ye nya nipa du no tu sa na mo no a na mo ka say da bi o say nete ete wo ho no mo a na afa ye nya say ye tro go paper so ma ye say record at that fine ko ho Henry Cote no watie sim no gina ho so ho eno no do koto paper so a eno ne record no say kasa na eye kasa ye gina hey omonte ya sorry o ma che ama mpanfo wo mu nim ni nyina de ye kan nyina say what sere o say twi wo mo sere ye na ebe no ne ho asere da chi ye nim ba mo sere ye na enchirima ne ba wo mo ma ne ba wo sa bre no mu ni ho e na o ma twitwa age wo na ho no behu say aba o mu gu ne ne no e na ye twa ne tena ye Ghana de ebe ye no bia ye fa as o man so wa mo hunu the reality ade ne fa peche mu na da chi bia woni ho no wanya sa ne ma ne bi enti den na be so difficult enti de wono fa wo hyew no ne ade mu no afa sa subambone ne bi na afa ye kekere ko ne ye kekere ko empenimfo papa bia mu de ye so omo aye wai na irade de wa boa ye o Ghana pa de me se nyame pa si ye tenene a ye tenene se said why so disappointed oh because bibia ye wo bi adie munchire ye wo na munchire bibia ye wo bi enso ye manage ni ye hwe se na ye ti koko se China se so mo abefa mu no mu kodua de ye koko ne Burkina Ivory Coast for de ya ye cherish ye se ye no encho ma beji aboso ko so mo ko mo dua ndodo wo bedua ne dodo o ye ni ye kakra na on ko this syndicated loan eno de ba bedua koko me do for de ma menwe Ghanaian Times na kasa no a enti no mawie ho na lawyer bi ne proprietaries bi so ye jeli wo mo 6 years ni nyina no ye child adoption wo mo proprietaries no wo orphanage wo kaso ampotamo ho na one ne lawyer na wo mo di CV awarefuo bi emi say ye nkofo no wo mo aba na wo mo de ne ma no nti ho asem Ghanaian Times de bokrata no bra ho na betie na wo pay 16 so yes Forest Bureau be true bi wo ho no so a Bank of Ghana wo matum if he say wo mo any exchange rules no foreign forest exchange rules no wo mo any so to ho asem ni mampani adodan kwa akufo ade se kwasi ada fellow Ghanaians e besu na yetie de ekoso na me na de Ghana for party an senka owura ken ya yire sinchem and no pa be big tini ye nim de mampani ba be kan de but see so o mekasa nti economy no a ti ho asem ni Ghanaian Times the bokrata no so de aba anope Daily Graphic uphold our third largest city status. Takrade constituents appeal. 23 more days to Qatar. YA to recruit 15,000 community protection assistants. Omodi kan afa nurse for no ewie ye omo nyina start November 1. Yoko joins task force to grow mineral royalties. Media freedom paramount President Nana Addo Dankwa Akufo Addo. Daily Graphic. So na my Adom online and so I crado Lady DH. Okay, into the Adom online not to us na Akufo Addo refusing to accept Charles Edubuahen's resignation. Ablakwa ena ekasa asemi ni nyina so na ema wo kase Akufo Addo mpese obeji atum se Charles Edubuahen obeyi na fi ni dibre no adomonline.com ebe ma osa enchemu no enyina ena ba kose fa nhumasua ho no or stop using GAS staff as invigilators, supervisors, WAEC, and now be a catcher woman says, do so her natural so GS in my phone. I would do 1 year her so for saying invigilators and I say supervisors no. WAEC for nyai sadia no, inti almost so casano. Adomonline.com, Ebema and Shimono. Near far, ye seek some home. Bank of Ghana revokes licenses of 2 forest bureaus, said ye, no bonkratano, a catcher dadano, not to say.
woman ni enhyehyɛ so nti Edward to be most lack of agency by police in prosecuting Wasi fraud suspects. Omo ana no Wasi woman so de fa akwati kwan no besi ne yehu de akwakosi nti Edward kyerɛ asɛm no etete ne pa National Science and Maths Quiz 2022 she said the Prempeh College for no womo eda weni na just last year no Prempeh College ne nya ho enti na this year na so mo dane de ma oda de fo enya hwe mma na ha mo wiase de adane obi de aba no no obi de ekọ enti ene ye wo de a otuna anya wo de a eno na wo kan de maka cho se kotie lumba nyum no ne gyan sa akasa ne ka yemfa nko ba bia de bia anya wo de akrache bia betwem okay aginyame asem well mentors way na wo kan why year na say why year omasa fankrofo omofa 15,000 community protection assistant for no sir you from a community place no omofa 15,000 and say no be up to mo also ma fa nurse for well the kasa no ba me che say nkofo bi mi refi omo so ye nurses for bi a omo se ya fo omo dada omo si kan mai nti na me bisa say ye ntu ye why ye for the farm me che say sa afafa ye bi na me nye nti minim ba ko say ba ko bi so kan ho asi ya fo omo ye ntu a wo mo ka wo be call wo inbox mu message mpacho mo ka bi ma na me refi ba me nka say be why ye for no ba me che say yes school phone mu bi nurses mu bi ya employ wo mo ye ntua wo mo ka tua maaye say 5 months o say bi mu de ekọ aye ni o say bi mu kra ye tua bi mu de but wo bo nso bi ye ntua mo de minim how a say ntua na tie say be tua bi ni ntua bi me de bia ya me ka say ye mpanifo multimedia mpanifo kwasi twum ne mpanifo me do ma se bebre because me de bia me ka untimi say me boso me ba kokora twam no amfa amame a maso ba ye hyepa unwe bi nnamu afi ba ko me te 5 months ye ntua ye ka 1 year ye ntua ye ka no a ya na fofo te say me de me hu hyem anya ye me 1 month hwe me re fi say we ya forma victim Iti o say ya na me te busa sa question no because untimi efie be bo afi ba ko na team na utim wa ma adwuma so be kasa na wa ma adwuma te say enti we dey na ya fan say eye normal we ye normal I'm telling you your system na fan say eye normal because private sector no ye bi aban timi nkan wa say because aban is also at fault ebi na wo kan wa say na me chese aban de ada na wo timi ntuaka ya fa manfo adwuma abosom be senwotwe abosom nson ye ntwe omoka ko private sector fiam see ebi atwam 13 good months 1 year twana wo twam kura no obi anso ntimi kura kan chese bia bibi say na sinti communication bi amba ni aye di but wa ma adwuma ye benya HR ma na send no mail query efiam ankwata maklo adentina so de wa ma adwuma chebu de ntie ni kwa say adwuma ne twa so ye ntua meka ne ya say query me yes and ya fan say e normal ukoka say say adwuma ne bi no ye take action against obi ti adwuma ka to say ye gu amanfo nyuma but see ye ntimi nkoso nye saa so de bia asoman bi saa say 13 months 12 months ye ntwe ni panika no we de no survive na we ye ya ne de akwa che so nyame na hwe nipa e na ma na ne ye kro no o man mu no nyame na hwe nipa na me ya krofo e wo Ghana no anu ode ask yourself obi o yire wo ma wo kran awo wakoba bia na se ni yato fu mu lorry fence so bo okosoro no na nti se sika be no de be fa ka ba sika be no wode betua ne ma school fee sika be no wode betua ne rent and so rent for if you rent for mu bi te Ghana ha charging dollars oh yes eti be den watua na nti wode se 2 months okra na huntua ne ka emom de mo sa situation nyame hu momobo I'm telling you now I don't know because kwasi de experience is the best teacher nyame na age no wo de also Europe bia so ko hu abeg wo kwasi wo ko da kwasi twum ne mpanimfo a hwefa was nyame aye bio wo de video chia wo esa one day me ye wo interview ma say na yenhwe even how wo yire ene wo ma ekwan beg na utumi communicate wo mo na wo kra say nipa wo history obi because wo so wa dress twan wo ezika be na de ba fie say
Ready humwa. Say what here. After me say about to take action on it because or now banka say mo no difo. But no crow empire say company do some pension if we have no other option as a country than to close that company down. It's true. I'm telling you. Me say kwesi do pa me phone line ni nka say wo yentua wo sa company be in a month for do 1 year no ntimi twa mo car. Company abanya to me so be close down that company. No a company. Na me kwesi e tran so sa na man. Ni anka me mpa ye kura ne say wo de say wontumi ntua nka bosumi bia make sure say na katua ni nyina na wunyama no kura de kakra. Na wo man e pale 1 year wontua ne ke na say 1 year bosumi bia tua ne ka be 2000. Yeah. 2012 24,000. Okay, fan away. Now, Bosu ba akokra wanya. Na 24,000. If you want sakura ma adwuma HR be sakwarim. And then no brofuna no person o chiro keke. Ana se o person o chire so o ye na adwuma. Yes. Na ese kura na na ma HR for na yesim papani o. Because HR human relation manager wona wo console ya de e de asempa no obenya be ka chire wo. Tese asem no. Tese wo dwen ho a wonti ase wo dwen ho a wonti ase ayi wo back ba me kwan na emre na so ka de be phone lines no wo da tena wo ka se wo da bi se ye tua ka nje ye wo de na wo no ye tua ye kana se ye sika nti ayi se wo ko sukura kire wa adwuma wura se wa ka tua won tu kura na no so ada ne bibia wo because wo bi nya bi e dangerous ye me phone lines no 0302 211-701 0302 Adiana twaso 0302-211-701 0302-211-702 for how many months ni me ehunu na kwan be na wo fa so live wo da kire ye oba be nyame adom na wo na say this year atena so ko be 1 year yentua this year ya be dada osesi ya na wo di sika akọkire no say o ma kwan na kotu galanse o se menye obaje mankind aba wo da mo mi emfa no mankind mpacho yentua aka for how many months ye pomo a yentua wo mo ko onya wo be kan mo wo de ye ya kan mo dada mpacho yentua aka for how many months o me dia aban ne me kan mo bet ene ye me emfa wo mo a yentua wo mo kan no ne de ye srewani die mo a wo ya de too much o test na wo hwe yada wase but ye pe won mu a aye adwuma anesefuo binom ye o ma ye adwuma ye ntua wo boka da roma we de nye animtia yada asese waje atumu sa. How are you surviving? Mr. Hwaya Ado Mr. Ado anope ye mu ache da ase adwuma so a onimu biem nti we de mu di kapa Mr. Ado asemi ofre ya yellow o TV set no na de okay be anywhere te but say ne de you can me say hello pacho ye tie o me say we de enya me ankasa na me bebu we nti bro region oka o ma ye say o mu betre fi bi no bi na 6 months o mu pay akam there's been 8 months o mu pay akam that is ya ye o ma o mu ekotre ye be no bidi o ma ya ndio muka nti we mudi kapa o mzika nyina akam ya da se papa efia so bai efia mpachoti enkan ya muache ya na efia wa ya adwuma de adwuma ne ntu ya okay oye ne me bana ye nurse ni wa wie ne national service na oye nurse ni wa wie school wa in national service 1 year 10 months ni yentua ne ka ya wa ba ho wa fra wa chese faka bank ya desi sabre ni sanka dabi 1 cb taswa nze se owai nje oda so ko nti private work bi na wo ye ne kakra ti mama hye ne nkran no nya sa private no why wonye no save bi nto ha no benya kakra na esuampo a kakra ye de be ma no de hye ne se sika ne ashimu no ashim me en fo so etibi shimu sa me kam enka enye papa enye papa etibi shimu oh serious ma bono ho ka ma na ko wie
no I na national service na matua ka sika saa di obi an kan na esa nkonu na behwe obi no mama enchire nkasa mmere na akam eti akoma ya ifre ya bankra ya frɛ da bia ya calls adan bone be na me ba de bone be na me ba na ye ma yemfa obi foforo so me dofo wo so ya mo ache nyame adom me ho ye na mo so e yo nyame adom ye so ye ho ye adwuma no why no for how many months? Okay, sister me da se bani akwenya wo dia mama mo adwuma yi bia na me ye media personnel na ye adwuma for 3 months without pay and a buy anomutua other department ka what they told our department ni say you know omotwa ye din omo ye din fi payroll for 3 months ana ye nim ho hwe obi anka hwe ankyerɛn ba na mo kɔ adwuma nso ye kɔ adwuma even say wan kɔ adwuma 1 minute kura pa ho na wan kɔ ankɔ adwuma ana say even say me say me stream online Facebook say about 6 na ye be call live na me ntumi an start before 6 pressure ombe kasa be brave but for 3 months omuntua ka after ba ya na omuntua other department ka omukate department say omuyiye din efi payroll so for 3 months ni ana obi anim ho hwe nti wena nkan ha na ahefa region be no akra he ya bibinti ana me pese me din ya house ni betuda ije se woda soko badose woda soko adwuma no okay the buy ni say after years ano ene e call down ene e call ye didi wo say mo de say mo say muntua ye ka mo de mo fa sika man ye bejai ene mo say okay say mo ye yi mudin afi payroll so for 3 months but still mo say mo pe musika dia ene mo di musika na mo jai and am so ama department bia ni pa be 4 5 e jai they say am ni o ka say uko say media house na ni pa e was media house in 15 no classem na yes no classem na meka o akra sisi ano said ya ye no yen ya di esika nti ye jai sa uko news ne pa be 5 6 o ma di o musika o ma jai uko ha department o ma meaning say they are not willing to pay but the chinchina wo so be di usika dia then if you take your money you stop is say wo why say wo ye dey oh sisi nyame adom me yes adwuma no me sa wo experience e wo satellite installation DSP ni multi-TV ni kana manamano so e won mo e twist here no e na masa back to me other work me boss ada kasa what are me back to satellite installation so madam asemi am okay you enye easy nyame ka ho say you be ko adwuma 3 months mo mai ska e be kwa ko wie chiri na mo se wa o pese o ji usika na wo jai nyame nka ho na de wo ye no ye ne ye nenya so mfaso na fa be hwe o ne wabusia ye da se wo so wo hye wo de me mfa last call e do 40 nka ye mo akwa ba ya na yo na so ye adwuma for how many months ayentu awka ya adwuma 8 months oni no wa chire pa fa ben wa no kakra na mente wa ye adwuma for 8 months ya adwuma 8 months adwuma ben ya lion me pa so say zoom lion oh na zoom lion adentu ni entu amoka 8 months nti mun ka my way zoom lion and nay zoom lion ai nti mun ka my way Dr. Joseph Sion Japan if you ono oye den bisa na oye de papa ya zoom lion Matias oye den zoom lion zoom lion dia na yo dia na oye wo zoom lion ya pra fa area ben ya pra nti ya tramo ya pra nti ya tramo ya pra area ya tramo mun ka bi my TV nti yo ya da se your call has been put on hold let me see the besi hana we dey catch you say me say one na akra na ye bia o ya de ye bete wo besu na hwe mo ma ye hwa de o me wo wadwuma mu eye den na me din fi payroll so
na afa mi ye dede kakra de a wo say me do sika ne be ma o na we jai afa waka hu se me de woka you see me was all for sajo dia me nya bone o ma me lete o pa mo me o se me dia fi payroll so ya hwehwa de ko ama me dia fi payroll so but me ye dede kakra de a o se beji o sika ne etu wo bi da ho o wo bi da ho ade betua areho de ye guo ne betwa o o de koso na sisi obi sa na be hu ade ko ade betua ka Zoomla ade ko ade betua ka Zoomla oh there be with part boss we there because Dr. Joseph Swe Japan pa se Japan me pese okay opening say wadwuma for na kasa ye o we me nkasa ogina kwantia wadwuma for na kasa abosome nwotwe so mo prapra no abosome nwotwe entwi omoka enti part semwada ebi ana ye nifaso ebi amunso mo headquarters ne entwi mo adwen ensi so no etimi pacho kwasi ho na asem no be wo efi ha na akoka nipa nensa no obekom na esoro ho no bebi a woni obekom na esoro ho no ya settle na say bedu from ho no the man Dr. Joseph Swe Japan pass odi no work ska 8 months I'm serious part minimum say I'm a wo yes timi sre wada ma o boss nya we se ne se ya banie ebi ana headquarters masontie na mwate na muntu nwa no because e ko Xmas na ka bi kire obi ya say ene ba ko de ne yabo ne din obi ye wo mre na ye frɛ dodo an ka profo nyuma di e be pie enti wa hwe ya na wagu hu anim ase ne wadwuma enso dan no ya penti no fefefe ya ready Mama fiesie na ye de sidia na chese Ghana no sese be gina ya be kaka se bo ne kasa bio go ye ntumi kasa sa obra so aba but ni nyina mu no ade bia wo ye no fakoma paye na nyame o wosoro no o ye katuafo